Kinong rep Syntiew na kaleng ka Nongstoin, kilawan ban pin ina mi ki Syntiew ki skut, babun ja jungki haka autumn flower show arjar kandai, bala penlong daga Nongstoin Agri Horticulture Society, henda kasngi ha Nongstoin Market Complex, haka ba UMDC ka Nongstoin Constituency, uba Gabriel Walang ulalong kum ukongsan. Kidon hadu saus pa san puprateli ki Syntiew balawan pin inam, daki inyaw pu arngut kinong rep Syntiew na kaleng jong district. Haka kasngi lay don lang ru District Horticulture Officer West Castles ba Eslingdo ba PN Walang District Agriculture Officer West Castles ba W's Imli President ka Nongstoin Agri Horticulture Society ba Arsun Secretary NAS ba NR Dingdo Treasurer ba Kiway kentobi kinong rep Syntiew na kalengatan haba ajing kran nagtegesngi na kalyang jong ba Gabriel Walang ulong ba nadu pasdang bang yoi iklung ru ngi ai Syntiew ban penpau ka jikmen bat haba klat ubriru ngilaj ban bu Syntiew ban penpau ka jing ai buram bakadu ya u ne kabriu namar kata ulong bu Syntiew ude sibenta jong ka jing im jungi kata nadu pasdang ka jing im ubriu Completion adalah ya Autumn Festival Show 2019 organized by the Agri Horticultural Society Nongstoin. April ibron kami ay yaw Syntiew. Tanado pasdang bagi iyo ulong yai Syntiew ketika jingpynbna habala klan brio yai libu Syntiew berkembang ketika jingbu ai buram berbakado yang brio. Syntiew ketika sibenta jauh kejingin berjungi. Nado pasdang kejingin berjungi.